Srdačan pozdrav i dobrodošli u decembarsko izdanje emisije Kultura sjećanja, koje emitiramo svakog posljednjeg petka u mjesecu. U prethodna dva izdanja tematizirali smo različite aspekte kulture sjećanja, od bošnjačkih rezolucija iz 1941. godine i drugog zasjedanja Zavnobiha u rubrici Ogledalo historije, do podsjećanja na zločine u Sjeverinu, Koraju, Šahovićima u rubrici Kalendar genocida. Dali smo i nekoliko osvrta na pojave diskriminacije i relativiziranja genocida, te predstavili nekoliko autora koji su svojim dijelima zabaštinili sjećanje na genocid u Prijedoru, Goraždu i Podrinju. U trećem izdanju, pored redovnih rubrika, donosimo i omaž istaknutom autoru dokumentarnih filmova o genocidu nad Bošnjacima, Avdi Huseinoviću. U rubrici Kalendar genocida prisjećamo se 25. godišnjice ubistva uglednog bošnjačkog aktiviste i intelektualca Abdullaha Kovačevića. Prema nekim istraživačima, u godini pred početak agresije na Bosnu i Hercegovinu dogodilo se više desetina ubistava iza kojih su stajali velikosrpski teroristi. Od svih ubistava, najviše pažnje, napetosti i straha izazvao je nestanak, a potom ubistvo jednog od najvažnijih bošnjačkih intelektualaca i aktivista svoga vremena, Abdullaha Kovačevića. Kovačević je u dobi od 37 godina bio magistar nauka, doktorant, autor oko 50 naučnih radova. Bio je pjesnik i eseista, intelektualac koji je simbolizirao nacionalno buđenje Bošnjaka u sjeveroistočnoj Bosni. Na tribinama i predavanjima je agitovao za suverenitet Bosne i Hercegovine i za povratak nacionalnog imena Bošnjak, te je upozoravao narod da se sprema novi genocid. Diplomirao je u Subotici, magistrirao u Ljubljani, a u Beogradu je trebao obraniti doktorsku disertaciju gdje je s profesorima upravo došao u sukob zbog negiranja njegovog bošnjačkog opredjeljenja. No malo je ko mogao očekivati da će velikosrpski teroristi odlučiti da kidnapuju i likvidiraju ovog bošnjačkog intelektualca. Dogodilo se to u njegovim rodnim Vražićima pored Čelića 26. novembra 1991. godine. U blizini je nimalo slučajno bila stacionirana jedna jedinica JNA na navodnim vježbama. Abdullah Kovačević je otišao da obiđe svoje imanje i nestao. Bezuspješna potraga je trajala do 6. januara 1992. kada je pronađeno njegovo unakaženo tijelo koje je izbačeno iz helikoptera JNA na brdu Žunovo nedaleko od Vražića. Bila je to jasna najava na dolazećeg genocida. Dženaza Abdullahu Kovačeviću obavljena je 11. januara, a na njegovom mezaru uklesani su njegovi stihovi slutnje u kojima veli: "U svakoj nepravdi i zlu vidim od svog tijela gomilu kostiju i ispijene oči." U muzeju grada Zenice u organizaciji udruženja Zlatni Ljiljan, kulturnog centra Karneol i virtuelnog muzeja genocida nad Bošnjacima održan je historijski čas o velikosrpskim zločinima u Kotor Varoši. U nastavku prenosimo akcente iz obraćanja magistra nauka Miralema Avdića, imama u džematu Kotor. Iz dana u dan sve je turbulentnija situacija, sve je više diskriminacije nad Bošnjacima i Hrvatima. Uspjeli su nas nekako etnički raštrkati na sve strane, ali to sad rade ekonomski, politički, što bi mi u pravnom jeziku kazali, to je oblik, specijalni oblik rata, medijima, ekonomijom uništavaju nas kako bi se raselili i kako bi napustili naša ognjišta. Samo jedan od podataka je da u institucijama u Kotor Varoši, u institucijama, u sektoru za rad je zapošljeno samo 4% Bošnjaka. Svim metodama zakonodavne vlasti, izvršne vlasti, sudske vlasti, oni žele da nas unište, žele da nas rasele, žele da mi odemo sa tih prostora. Diskriminacija je u svakom smislu. Koliko se borimo za bosanski jezik? Borba već 3. godinu traje. Već 3. godinu traje. Šta se dešava? Dešavaju se činjenice
da sudija koji je imao i malo hrabrosti da kaže da postoji u Kotor Varošu u sudu, da postoji vid diskriminacije prema bošnjačkoj djeci, oni ga smjenjuju kako bi regionalni sud, odnosno Banja Lučkog okruga sud, potvrdio i kazao da nema diskriminacije. Promijenili su sudiju, zamijenili ga i stavili drugog koji će napisati da nema diskriminacije u slučaju bošnjački roditelji u Vrbanjcima, u Hanifićima i u gornjem kraju Kotor Varoša protiv osnovne škole Sveti Sava u Kotor Varoši. Kako bi i dalje nastavili sa progonom Bošnjaka, donose razne zakone donose u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Zakon o premjeru katastra. Plaše narod. Oduzimat će im zemlju. I mi stalno na svojim istupima, naročito imami su najviše tome izloženi, upozoravamo narod da plaća porez na svoju zemlju, da čuvaju svoju zemlju. Jučer sam imao seminar u Banja Luci sa vakufskom direkcijom i došao sam do podatka da su nekada Bošnjaci imali 91,1% zemlje u Bosni i Hercegovini. Sve smo to izgubili. I nekada svojom nemarnošću. Pa zakon o grobljima hoće da nam oduzmu hareme, da oni upravljaju kako će se kopati, na koji način. I ovaj zakon o referendumu, neustavnom referendumu, Bože sačuvaj. Borba je to velika, vjerujte mi. Situacija nimalo nije sjajna, ali mi ne napuštamo prvo bojno mjesto. I bit ćemo u svoj narod i svi zajedno ćemo se boriti za pravdu. I da poručim našim političarima, nije Bosna i Hercegovina samo od Marin Dvora do Baščaršije. Bosna i Hercegovina i na Drini, i u Posavini, i u Kotor Varošu. Ekipa Kultura sjećanja posjetila je Liplje, pored Zvornika, i zabilježila dio svjedočenja o monstruoznim zločinima koji su se ovdje događali početkom 1992. godine, a za koje niko do sada nije procesuiran. 10 metara ispod škole u Liplju, pored Zvornika, nalazi se jedna od najvećih masovnih grobnica. Iznad škole je kuća koja je također služila kao logor. Za zločine počinjene ovdje još niko nije procesuiran. Na desetine je škola u Bosni i Hercegovini u kojima su od 1992. godine vršeni najmonstruozniji zločini. Mnoge od njih su bile logori, a nerijetko su zločinci škole koristili i kao mjesta u kojima su dovodili žene na silovanje. Škole uglavnom danas takva obilježja ne nose, a djeca i unuci žrtava ih ponovo pohađaju, mada njihove roditelje svaki dolazak pred školu podsjeća na patnje i tragediju. Reporterska ekipa emisije Kultura sjećanja bila je u Liplju kod Zvornika, u školi koja je služila kao logor. Ispod škole je pronađena jedna od najvećih masovnih grobnica. Liplje je jedno od najvećih povratničkih sela na području Zvornika. Djeca koja pohađaju osnovnu školu u ovom naselju ne znaju da su u njoj činjeni zločini, a brojne žene i djevojke dovođene na silovanje. Preživjeli mještani kažu nam da se o zločinima u ovoj školi i kući iznad škole veoma malo zna. U ovom su mjestu na nekoliko lokacija u kućama i prostorijama škole krajem maja 1992. godine mučeni, silovani i ubijani bošnjački civili. U logoru je bilo zarobljeno 450 muškaraca, žena, djece i staraca iz ovog, ali i okolnih mjesta, kao što su Hasići, Jošanica, Sultanovići, Bećirovići i Samari. Stradalo je njih 27, a njihova imena nalaze se na spomen ploči ispred kuće u kojoj su počinjeni stravični zločini.
Preživjeli su oslobođeni nakon 10 dana zarobljeništva u jutarnjim satima 2. juna 1992. godine nakon žestoke borbe, kada je 100 slabo naoružanih mještana napalo daleko nadmoćnijeg neprijatelja. Seriju svjedočenja o zločinima u Liplju počinjemo sa izjavom svjedokinje koja specijalno za kulturu sjećanja govori o zločinima u Liplju kod Zvornika. Da, jesam. Ja sam ta jedna žrtva koja sam preživjela ovdje u logoru Liplju zajedno sa mojim mužem Rahmetli i sa mojim 2 djece koji su tada imali, čerka imala je 3 godine i 4 mjeseca, a sin je imao 8 mjeseci. Ovdje su došli, a takozvana srpska zločasta vojska. Došli su u kuću ovamo gdje smo živjeli, ovdje sve su nas pokupili, znači od 4:30 ujutro do 7:30 pokupili nas sve iz kuća kao pilića. Doveli nas tu, ovdje smo u 3 kamiona, tu su nas postrojili. Tu su nas tukli mi muža. Ovdje su izveli muža da ga ubiju. Pitajući njega čiji je ovaj kamion, ne znajući moj muž čiji je, kaže šta imaš kuću od auta, kaže imam auto, odvezu ga kući, dovezu me tudi sa otijem takozvanim kjokom koji ga odveo tamo i rekao je ne bude li ispravno, znaš šta te čeka. Tudi su ga tukli, udarali, tako su do jamiđa udarali sve i potrpali nas u kamione, povezli su nas dole prema Karakaju. Kad smo došli na neki majdan dole, rekli su im dole je puno, vratite ih odakle ste ih pokupili. Vratili su nas gore u Đuzinu kuću, tu su nas smjestili i rasporedili odmah isti dan sve starce u jednu sobu djecu sa ženama, jedno muškarce. Taj sam dan prvi ja dobila slom živaca. Poslije toga oni su nas izvodili, sve radili ono moguće što je njima sve odgovaralo. Prvo zlato, novac i onda su odvodili ko je stio voditi koga na silovanje i to su odrađivali, vraćajući žene, ne znajući mi šta se dešava vani. Navodno da mes ima neki lebac. Izvodili su ljude vani, ubijali, nevine, niko nije ni za što ne zna. Pitali smo se zbog čega to oni radi sa nas. Godinama hiljade naših sugrađana žive kolektivnu traumu u vidu želje da identificiraju posmrtne ostatke svojih najmilijih i da ih dostojno ukopaju. Dio ove teme otvorio je autor Enes Hotić u filmu Identifikacija u produkciji Exit Medije iz kojeg ćemo pogledati nekoliko inserata. Večeras smo u prilici da vam prvi put pokažemo kroniku prijedorskih događaja. Naziv ove emisije nosi naziv Dokumenti i svjedočenja. Mart. Dan koji je nakon 20. jula 1992. godine u kojem je hladnokrvno ubijen moj rahmetli babo, a ja fizičko ranjen, sigurno najteži i najbolniji dan u mom životu. Od Prijedora prema Sanskom mostu, još uvijek u nevjerici da je taj dan napokon došao,
U bolnoj tišini, svako sa svojim mislima, ja i moja dva brata vozili smo se prema Hali Šejkovac, mjestu kojeg ću se sa tugom i bolom sjećati dok sam živ. Napokon smo tu. Ispred nas je Šejkovac, a u meni se smjenjuju talasi emocija. Osjećaj pomiješan tugom, bolom i radošću. Radošću i olakšanjem što ću napokon, nakon 22 duge godine bolnog traganja i iščekivanja, vidjeti svog rahmetli babu. Ali me na trenutak savladava teška tuga i bol, jer znam da ono što me tamo čeka više nije moj voljeni babo, koji isto kao i ja nestrpljivo iščekuje naš ponovni susret nakon duge 22 godine. Nakon nekoliko minuta pozvali su nas da uđemo u prijemnu kancelariju u kojoj je bilo nekoliko osoba koji su nam pojasnili da je tijelo mog rahmetli oca nađeno kompletno i da još uvijek na nekim dijelovima tijela ima tkiva. Onda nam je jedan od njih rekao da je tu i odjeća u kojoj je nađen i da je u jednom od džepova pronađen mali crni češalj i 2 ključa. To je bilo sve što je moj rahmetli babo od Dunjaluka ponio sa sobom u grobnicu duboku 15 metara. Tražili su od mene detaljnu izjavu o događaju i tada je krenulo sve iz početka. U takvim uslovima i bolnom okruženju prepričao sam im svaki detalj i po ko zna koji put ponovo sve iz početka preživljavao. Zenički književnik Said Šteta ispisuje seriju reportaža o životima ratnih vojnih invalida, a što će uskoro biti objedinjeno u prvu knjigu na ovu temu. Said Šteta se posljednjih godina u bosanskoj publicistici etablirao kao vrstan satiričar, reporter, proizaista, koji traga za originalnim tematskim i izraženim oblicima. Tako je krenuo ispisivati seriju dokumentarnih priča svojevrsnih reportaža o ratnim vojnim invalidima, s ciljem da njihove živote približi čitateljima. I prva priča nosi naziv Njega su voljele pčele. Radi se o mladom momku koji je teško bolio nakon rata i nažalost napustio ovaj svijet. Priče traju i nastaju u proteklih 2 godine i sada mogu reći da smo već na kraju, znači nastala je i 19. priča po redu od koje će, ako Bog da, biti i knjiga. Sve je spremno za izdavanje, znači knjige pod naslovom Batonove priče. Znam da ova knjiga neće izazvati književne kritike i neće je tražiti da se svrsta u neko književno djelo. Moja namjera i nije bila to, nego da ostane kao dokument budućim generacijama, našoj djeci. Pa evo, dok snimamo ovaj prilog, nažalost moram reći da je jučer na bolji svijet preselio jedan naš junak,
junak mojih priča, Vehid Malkić, koji je ušao u priču Gazija sa 2 bisera u očima. Čovjek koji je 2 godine bolovao teško na postelji sa karcinomom, tamo gdje su bili geleri, ostaje karcinom, ali je živio za svoje 2 djece, za svoje 2 djevojčice i oni jest taj biser u njegovih očima. Ovaj originalni projekat započet je pod krovom kluba Baton iz Zenice, koji okuplja ratne vojne invalide te organizuje veoma zanimljive i originalne sadržaje, kao što su predavanja u Muzeju grada Zenice. Projekat reportaža o ratnim vojnim invalidima svakako bi bio jedan publicistički novum u našoj društvenoj zbilji. Mi smo svjedoci u Bosni i Hercegovini da je veliki broj ratnika posle rata obolio, preselio na ahiret, umro. Ljudi koji su bili živi opus ratnih dešavanja i na neki način gubijući te ljude mi smo ostali bez istorije koja je mogla da na neki način preslika nam šta je se to sve događalo tokom regresije na Bosnu i Hercegovinu. I onda smo na ovaj način pokušali da damo do znanja da jednostavno da ovim pričama o Gazijama, pričama o ratnim vojnim invalidima koji su teško ranjeni, svojevremeno bili otpisani kad su bili ranjeni, a onda su se oni poput Feniksa vratili, zaliječili svoje rane u teškim ratnim uslovima i posle rata i uhvatili se koštac sa društvenom zajednicom i osnovali porodice, podigli djecu. Imamo situaciju da nam je već nekih, koliko ja se sjećam, 5 ovih subjekata iz priča već nam je preselilo, umrlo nam je. To su posljedice ranjavanja. Mi ćemo u ovoj knjizi moći to, ljudi će to moći da vide. Mi posjećujemo porodice njihove, idemo na mezare, idemo, proučimo i tako, to su naši prijatelji, ali svi smo mi koji smo ranjeni potencijalni mogući bolesnici, jer te rane i ti geleri, to sve zaista je na najbolji način, kako da preslikam, opasnost da se sutra to pogorša. Knjiga reportaža o životu ratnih vojnih invalida autora Saida Štete svakako može biti podsticajna i za neke druge autore i za neke druge sredine. Čitav niz presuda u Hagu definirao je genocid nad Bošnjacima, čime je ova sintagma historijski i pravno verificirana. Ne postoje više nikakve pravne ili moralne prepreke da historijske činjenice o genocidu nad Bošnjacima budu izvan obrazovnog sistema, barem u krajevima Bosne i Hercegovine koji drže do antifašističke i humanističke kulture. 1601 ubijeno dijete, granatiranje porodilišta, masakri, terorisanje. Samo su neke od činjenica. To su potvrdile i presude na Međunarodnom sudu u Hagu i sudu Bosne i Hercegovine. No tih podataka, historijskih činjenica u udžbenicima nema. Svjestan toga je i predsjednik udruženja ubijene djece opkoljenog Sarajeva. Istog razloga mi iz udruženja kada organizujemo okupljanja i obilježavanja na nekim od mjesta, kada prilike dozvoljavaju, mi pozovemo učenike iz obilježenih škola koji prisustvuju u nekim prilikama ili većem broju i na taj način, kako bi rekao, držimo mini istorijski čas kako bi djeci stavili na znanje, kako bi djeca znala šta se to događalo njihovim vršnjacima tokom opsade grada. Zbog nepostojanja činjenica iz prethodnog rata, radnici u obrazovanju na različite načine nadopunjuju taj nedostatak. Primjer je osnovna škola Fatima Gunić koja nosi naziv po učiteljici koja je sa 3 učenika poginula od agresorske granate. Naši svi učenici to znaju, imaju spomen sobu, snimili smo 2 filma i svi učenici prođu kroz spomen sobu. Ne samo naši učenici, prošle godine je na stotine učenika drugih škola kantona Sarajevo je kroz historijske sekcije obišlo našu školu, pogledalo film o tom stradanju učiteljice i učenika od strane agresora. Početak školske godine obilježila je najava iz vlade kantona Sarajevo da će utjecati na sadržaj udžbenika historije, odnosno unijeti izmjene koje se odnose na izučavanje događaja u Bosni i Hercegovini iz perioda 92-95. godina, posebno o stradanju glavnog grada.
Imamo inicijative koje ćemo najvjerojatnije prihvatiti da se kroz nastavne jedinice obrade do sad tematske neke jedinice koje su bile iz nekih razloga zabranjeno, međutim sada već uvođenjem ovih implementacijom pravosnažnih sudskih presuda u Hagu postoji mogućnost da se to sve može obrađivati kroz nastavne jedinice u školu. To bi zaista trebalo konačno da se uvede u programe, kao što ste i kazali, bar ono osnovno, ono što je već presuđeno, što je dokazano i što je potkrijepljeno sa dokumentima i činjenicama. Naši sagovornici svjesni su da je agresija na našu zemlju samo površno obrađena. Poručuju da generacije koje dolaze moraju učiti o tome šta se dešavalo u periodu od 1992. do 1995. godine. O prijeratnim i posljeratnim nazivima ulica u Banjoj Luci specijalno za kulturu sjećanja prilog pripremio poznati banjalučki publicista Bedrudin Gušić. U Banja Luci, drugom gradu po veličini u Bosni i Hercegovini, domicilni Bošnjaci i Hrvati doživjeli su svojevrsnu golgotu, počev od druge polovine 1991. odnosno rata u Hrvatskoj, pa sve do kraja 1995. godine. Opće poznato je da su svi nesrbi u tom periodu ostali bez posla. Veliki broj njih su odvođeni na prisilni rad, kopanje rovova ispred prvih frontnih linija, gdje su mnogi i poginuli. Izbacivani su iz takozvanih društvenih stanova, pa je na kraju oko 70.000 Banja Lučana, većinom bošnjačke i hrvatske nacionalnosti, morali napustiti grad. Tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu i poslije nje, srpske vlasti su nastavile sa urbicidom. Naime, nedemokratskim putem su preimenovali imena ulica i naselja, tako da danas imamo 333 ulice koje nose imena Srba. Svega 3 Bošnjaka, a oko 100 ulica je sa imenima ostalih naroda. Usporedbe radi 1991. godine 81 ulica u Banja Luci imala je imena predstavnika bošnjačkog naroda, 114 srpskog i 55 iz reda hrvatskog naroda, dok su 153 ulice nosile imena predstavnika ostalih naroda ili nekih stranih, historijskih i drugih ličnosti. Danas, međutim, imamo situaciju da se naselje Mejdan zove Obilićevo, Budžak Lazarevo, Hiseta Kočićev Vijenac, a embrion urbane Banja Luke Gornji Šeher, Srpske Toplice. Brdo iznad Banja Luke na kome je Augustinčićev spomenik palim krajišnicima u Drugom svjetskom ratu preimenovali su u Banj Brdo. Neke ulice nose i imena suradnika okupatora u Drugom svjetskom ratu, kao četničkog vojvode Uroša Drenovića, četničkog vojvode Rade Radića, ali i ravnogorskog pokreta. Već punih 16 godina traju bezuspješni napori zajednice Udruženja Banja Lučana te mnogih javnih banjalučkih djelatnika da se vrate prijeratna imena ulica, naselja i toponima u gradu. Sada se nade polažu u novog gradonačelnika Igora Radojičića da će se založiti da se udovolji zahtjevima domicilnih Banja Lučana, odnosno postupi po demokratskim standardima, bez obzira što je Banja Luka ostala bez velike većine svojih građana te predstavnika u lokalnoj vlasti. Jedan od najvažnijih događaja za kulturu sjećanja u protekloj godini bio je pojava filma Bošnjaci, genocid u kontinuitetu, autora Avde Huseinovića. Ovaj film je i svojevrsna kruna filmskog opusa Avde Huseinovića, koji je u cijelosti posvećen genocidu na Bošnjacima i agresiji na Bosnu i Hercegovinu. Bio je ovo povod da specijalno za emisiju Kultura sjećanja priredimo omaž Avdi Huseinoviću i njegovom filmskom opusu. Sarajevski novinar i publicista Avdo Huseinović prvi je krenuo u filmsku institucionalizaciju bošnjačkog pamćenja. Huseinović je pionir dokumentarnog filma o genocidu i herojskom putu Armije Republike Bosne i Hercegovine. Sve je počelo 2008. godine realizacijom dokumentarnog filma Vanzemaljci iznad Sarajeva, koji je ispričao neispričanu priču o velikim pobjedama Armije Republike Bosne i Hercegovine na brdu Žuč, pod komandom slavnih bosanskih vojskovođa Safeta Zajke i Envera Šehovića. Jako interesantan detalj vezan za veliku gledanost tog filma jeste
ono što mi je jedan od učesnika u filmu ratni izvještač sa velikog dijela bosanskih ratišta Šefko Hodžić kazao, to je da je jednom prilikom jedan stariji čovjek ga zaustavio na ulici i rekao da je 30 puta gledao taj film. U jednom od presudnih momenata bitke za Kotu, borac Rade Zoranović se dosjetio neobičnog psihološkog trika koji bi mogao pomjeriti neprijatelja. Ali ja sad razmišljam da sam na onoj strani, šta bi to mene od muslimana, od Bošnjaka najviše uplašilo. Na pamet mi je palo, ma oni se onoga tekbira najviše boje i evo to znaju moji svi saborci. U jednom trenutku, malo prije ranjavanja, možda 10 minuta prije ranjavanja, meni je palo na pamet da onako uzviknem tekbir. Znaš, nekoliko je vojnika reklo Allahu Ekber, valjda mahinalno. I onda sam ja ponovio glasno i jasno, tekbir Rade Zoranović ovdje, majku li vam četničku. Onda je Jarane to se prolomilo gore. Film Krvavi ples po šeheru i knjiga Dželati naroda mog Huseinovića su svrstali u društvo lovaca na ratne zločince. Nakon filma Krvavi ples po šeheru uhapšeni su Veselin Vlahović Batko, Saša Baričanin i Zoran Dragičević Krompir pod optužnicom za zločine na okupiranim sarajevskim naseljima Grbavica, Vraca i Kovačići. Huseinović je bio i svjedok tužilaštva Bosne i Hercegovine u ovim procesima, a film Krvavi ples po šeheru uvršten kao dokazni materijal tužilaštva. Bio je i prvi novinar na našim prostorima kojeg je tužio jedan osuđeni ratni zločinac. U pitanju je Željko Lelek iz Višegrada. Nakon mukotrpnog sudskog procesa, Huseinović je izašao kao pobjednik. Bilo je više sudskih procesa, u stvari tužbi za klevetu. Ono što bi spomenuo jeste film Krvavi ples po šeheru. Tu sam prvostepeno izgubio sudski proces po tužbi novinara Nevena Anđelića. A ono što je jako interesantno jeste da je na osnovu te prvostepene presude općinskog suda u Sarajevu faktički zabranjeno i emitiranje tog filma. I sad pogledajte jedan nevjerojatan apsurd. Film Krvavi ples po šeheru bio je sastavni dio optužnica za ratne zločine na području okupiranih sarajevskih područja Grbavice, Vraca i Kovačića. Korišten je kao važan dokazni materijal pred sudom Bosne i Hercegovine i podobro utjecao da ratni zločinci budu presuđeni, a s druge strane na osnovu sudske prvostepene presude Općinskog suda u Sarajevu zabranjeno je faktički emitiranje tog filma. Kad je pitan film Krvavi ples po šeheru, ima također jedna interesantna dionica u kojoj vodim telefonski razgovor sa akademikom Gojkom Đogom, čovjekom koji je bio u mnogim stvarima mentor ratnom zločincu Radovanu Karadžiću. I moj razgovor sa njim se odnosio na njegov razgovor sa Karadžićem koji je vodio poslije one Karadžićeve prijetnje u Skupštini Republike Bosne i Hercegovine kada je kazao da će muslimanski narod nestati. Iljo? Ba, ja sam. Gojko Đog. A, zdravo Gojko, kako si? Evo da si Radovana. Halo? Radi. Evo, došao bio na pregovorima pa došao da se odmaramo. Kakve više pregovore? Čuo sam da si sinoć citirao, mogu ti reći. Je li sinoć to bilo? Jeste, našu. Je li to bilo u Skupštini? Šta je? U Skupštini govorio, ali ja zabegao 2-3 puta i onda sam morao ja da mu odgovorim. A ja mislim da njih upravo ako otvore rat treba istući, oni će popiti. Pa nestaće čovjek. Nestaće sa lica zemlje, će nestati taj narod ako oni zapnu. Ma ne, pa oni moraju da znaju čovječe, oko Sarajeva ima 20.000 naoružanih Srba. Sarajevo će biti kada kazan u kome će izvinuti 300.000 muslimana, oni nisu normalni. Ja ne znam, ja ću sad njima morati otvoreno da govorim, ljudi nemojte se zajebavati, armija ovog puta neće više koristiti 2 aviona, nego će od 500 koliko ih ima koristiti po 20 u svakom naletu. To treba sve pobiti, sve pobiti.
18 godina i 22 dana nakon razgovora sa Radovanom, telefonom smo dobili Gojka Đogu u njegovom beogradskom stanu. Akademik Đogo je negirao ono na šta je huškao Radovana te oktobarske noći 1991. godine. Dobro večer, u stanu Gojka Đoge. Jeste, ja sam. Ja zovem Sarajeva. Da? Avdo Huseinović se zovem i radim jedan dokumentarni film na temu ratnih i predratnih dešavanja vezanih za Sarajevo. Da. Pa želim s vama da razgovaram povodom jednog razgovora koji se dešava negdje u oktobru 1991. kad vi razgovarate s Radovanom Karadžićem. Da. Pa naravno razgovora se ne mogu sjetiti, ali sam video to što se ovi policija sve snimila. Ja mogu ukratko podsjetiti šta je Radovan rekao. Dobro. On kaže, nestaće 300.000 muslimana. Mora bi pogledat razgovor, ja se naravno ne mogu ničega sjetiti, ali mora bi pogledat razgovor, da li to piše, ako vi kažete, verovatno jest. I vi zaključno na kraju svega toga kažete, to treba sve pobiti. Nisam tako rekao, tako nisam rekao. To treba sve pobiti. Sve pobiti. Iako je to bilo vrijeme autorskog lutanja, iako su filmovi rađeni sa oskudnim budžetima, sa zastarjelom opremom, doživjeli su veliku gledanost. Na lokalnom fudbalskom stadionu od srpskih granata ranjeni su pripadnici Umprofora. Dok im se u Srebreničkoj bolnici ukazivala pomoć, ljekari su se borili za život jedne bebe koja je iscrpljena od gladi bila na samrti. Bilo je šanse da se beba zajedno sa ranjenim Umproforcima spasi helikopterskim prebacivanjem u Tuzlu. Međutim, rečeno je da za bebu nema mjesta u helikopteru koji je evakuisao ranjene Umproforce. Srebreničko bošnjačko Maksumče, ignorisano od Umproforaca, umrlo je pred očima stotina srebreničkih stradalnika i mrtvo predato ocu u naručje. Krajem juna 1992. godine grupa žena koje su se skrivale po napuštenim višegradskim bošnjačkim kućama krenula je ka naselju Bikavac kada ih je na ulici zaustavio Milan Lukić sa još jednim vojnikom, tražeći među njima Hajru Korić. Nakon što je identifikovao, izdvojio je Hajru iz kolone i ubio je direktnim pucnjem u prsa. Hajra Korić je kćerka Hasana Tufekčića, kojim su u Drugom svjetskom ratu četnici ubili 10 djece. Hasan Tufekčić iz naselja Maluhino Polje, koji je umro 1984. godine, je Bošnjak kojem je u 2 rata u Višegradu ubijeno 13 djece, 10 u Drugom svjetskom ratu, a 3 1992. godine. Premijera dokumentarnog filma Prijedorska polja smrti, kojeg je produciralo Vijeće BiH organizacija Australije, održana je u Melbourneu povodom obilježavanja Dana bijelih traka 31. maja 2014. godine pred oko 1000 posjetilaca. U saradnji sa Savezom logoraša u Bosni i Hercegovini, Avdo Huseinović snima filmove Logori smrti, Herceg Bosna, zločin i kazna i Nevidljivi ožiljci. Radeći na dokumentarnim filmovima, prioritet naravno dajemo dokumentu, zbog toga se filmovi zovu dokumentarni. Često snimamo na lokalitetima gdje su izvršeni zločini, gdje je izvršen genocid, na mjestima egzekucija. Često snimamo na tim opasnim područjima gdje i dan danas živi veliki broj izvršilaca ratnih zločina. Moramo povezati Bihać, Banja Luka, Brčko. Glavni koridor. Sve sam brzo. A onda dole spustimo se Trebinje, Neveći. Znači da uzmemo sve to. A? Sve to da uzmemo. Jer sve što je naše... Ništa ne ostavimo. Sve što je ravnica, sve što je ravno treba uzeti. Ništa. Evo.
ali kad se to razlegne ono kao što je Bosna moja na svijetu, ljepše nema, ti vidiš ona dvorana, čini mi se tamo trese se od tog nekog zanosa. Nakon 3,5 godine, početkom ljeta 2016. godine, finalno je završena realizacija dokumentarnog filma Bošnjaci, genocid u kontinuitetu, koji je producirala Bošnjačko-američka nacionalna asocijacija Bana iz Njujorka. U ovom filmu po prvi put u video formi, kroz korištenje relevantne dokumentacije i intervjue uglednih bošnjačkih intelektualaca, prezentovana je neispričana, kompleksna priča o genocidu nad Bošnjacima, koji traje preko 3 stoljeća na području Bosne i Hercegovine, Sandžaka i drugih dijelova Balkana. Većina stanovništva tom prilikom naselila se na prostore današnje Bosanske krajine. To je prvi veliki genocid, može se slobodno kazati, nad bošnjačkim narodom. Moj zaključak nakon pripreme, nakon realizacije, pa evo sad i nakon promotivne aktivnosti ovog filma jeste da je skoro svaki Bošnjak bio u nekom historijskom periodu žrtva genocida ili je potomak žrtava genocida. U rubrici Katalog spomenika donosimo kratku priču o podizanju prvog spomenika u Sjevernoj Americi koji je posvećen žrtvama genocida nad Bošnjacima. Za kulturu sjećanja prilog pripremio profesor dr. Emir Ramić, direktor Instituta za istraživanje genocida Kanada. Iz Windsora poslata poruka svijetu da genocid u Srebrenici i Bosni i Hercegovini nikada neće biti zaboravljen. Da žrtve genocida u Srebrenici i Bosni i Hercegovini ostaju trajna opomena svijetu o potrebi jedinstvenog djelovanja, da se u budućnosti spriječe najveći zločini protiv čovjeka i civilizacije. U organizaciji Bosansko-hercegovačkog kluba Windsor i pod pokroviteljstvom mnogobrojnih prijatelja istine i pravde u Kanadi u Jackson Parku u Windsoru 9. jula 2016. godine otkriven je prvi spomenik u Sjevernoj Americi žrtvama genocida u Srebrenici, najvećeg zločina poslije holokausta u Evropi. Spomenik je otkrio Brian Mace, član kanadskog parlamenta i sponzor rezolucija o genocidu u Srebrenici usvojenih u parlamentu. Spomen obilježe žrtvama genocida u Srebrenici u Windsoru ostat će trajno svjedočanstvo i obaveza podsjećanja i opominjanja na genocid u Srebrenici s ciljem da se zločin više nikada i nikome ne ponovi. Svi mi koje bole 8372 majčinska uzdaha moramo imati hrabrosti da o Srebrenici, simbolu stradanja bošnjačkog naroda, javno govorimo i djelujemo. Kanadski Windsor ostaje mjesto stalnog pamćenja i počasti žrtvama genocida Srebrenice. Izražavamo iskrenu i najdublju ljudsku zahvalnost Kanadi što je priznala bosanski jezik kao World Heritage Language, što se bošnjačko narodno ime upotrebljava u statističkim i drugim kanadskim podacima, što je parlament Kanade usvojio 2 rezolucije o genocidu u Srebrenici i Bosni i Hercegovini, što su gradovi Hamilton i Windsor odali počast žrtvama genocida u Srebrenici, što kanadska vlada obilježava 31. maj kao svjetski dan bijelih traka, što je vlada Kanade zatražila primjenu odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o neustavnosti proslave 9. januara, što se u Kanadskom muzeju za ljudska prava nalazi stalna izložbena postavka o genocidu u Srebrenici i Bosni i Hercegovini, što se prepoznaje značaj Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine i Dana državnosti Bosne i Hercegovine, kao i otvaranje spomenika u Windsoru. Istovremeno neizmjernu zahvalnost iskazujemo Bosansko-hercegovačkom klubu Windsor za kontinuiranu podršku u procesu lobiranja za istinu i pravdu. U organizaciji Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu i Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine otvorena je izložba Kad je vrijeme stalo,
Prikazani su satovi i drugi lični predmeti pronađeni u masovnoj grobnici Tomašica, ali i drugim grobnicama s područja Prijedora i Sanskog mosta. Ideja za izložbu nastala je tokom rada na monografiji Tomašica, kada je primijećen veliki broj fotografija s ličnim predmetima. Autori izložbe, dr. Mujo Begić, saradnik instituta, i Edis Vojić na ovaj način su htjeli otrgnuti žrtve od zaborava. Nakon Sarajeva, izložba će biti predstavljena u Mostaru, Jablanici, Konjicu, Travniku i Tuzli, a nakon toga i u Americi. Od 2012. godine u nekoliko bosansko-hercegovačkih gradova te u dijaspori obilježava se 9. januar kao dan početka genocida nad Bošnjacima, a čemu je potporu dalo i više organizacija, na čelu sa Institutom za istraživanje genocida Kanada. Ove godine, uprkos odluci Ustavnog suda, u Republici Srpskoj je najavljeno obilježavanje 9. januara kao takozvanog Dana Republike Srpske. U Kulturnom centru u Baru u Crnoj Gori promovirana je knjiga Rifata Rastodera pod naslovom Hronika zločina 1991-2001. Udruženje za zaštitu historijskih vrijednosti Bosne i Hercegovine, produkcija Haber, autor je 9 dokumentarnih filmova o civilnim žrtvama rata u Bosni i Hercegovini, a u toku je rad na novom filmu i knjizi Sarajevski masakri. Gledali ste 3. decembarsko izdanje emisije Kultura sjećanja. Vidimo se ponovo posljednjeg petka u narednom mjesecu, 27. januara 2017. godine. Do gledanja.